Bizden hoştan geldik de 3 güne ben arkamızdan geliyorum den. Geçirecek olsun ben alışverişe 10 yıl aşağıdan kurtulsam. Ne oldu? Niye geldiniz? Bizde üyece ayı çok 9 balam var. Ne kılayın? 6 balam var giyim bulalım. Yok, kayaktanız, kayısıl yerdensiz. Şimdi şu 9 balanız var, üyünüz yok. Piyonuz kayakta. Piyonum var bak. Geliniz, basın bana. Niçin 9 balanı törötüp koyup üye almayı diyorsunuz? Kana üyünüz? Ağzım memeye verdiler padarikaga. Kim? Çekti padarikaga verdiler. Kim biri? Hoştan. 85. Siz hoşlu kayırdensiniz. Ben öldüm Calluat'tan bulam. Tak, anan, Hani hoşta yaşaydı lekimiz. anan. Hani bizden hani Sinosko izin kaldı transformasiya girbeydi dep fundament büyük olgan yerden toktatıp koydu. Kayırdı. 30 adırda. O da şunun için tuğracıga üyeme salış gerek. Birinciden, ikinciden. Buna siz kaça çıktınız? 37'ye 37'ye çıktınız. Yıkılbaysın da baldarda. Baldarda yıkılbaysın. Yüz albayı ne kılıp yürüyorsunuz? Beni artırman çocuklar yürüyebilirsiniz. Var da mesleği gaz üye alıp vereyim. Ha siz ne kılıp yürüyorsunuz? Bunlar dört sanınız aman eken. Durağı ders olunuz jakşı eken. Akıl esiniz jayın eken. İşte bile de üydü salgıladı. Buna baldarda buna kişilik baldarda baykuşlarda üşütüp emek kılbay üy salış gerek. Gözünüz. Men artıman çurka bağlar. Ben bunu açık aytıp koyuyorum. Buna televizyona kadar açık aytıp koyuyorum. Çurka bağlar men artıman. Tak. Özüңөр üy salgıla, özüңөр karagıla baldardı, bakkıla. Oşonçu жүрөсүң. Anan sen ayakka varsan, ayakta артыңардан чуркадым, бияка барсаң, бияка артыңардан чуркадым деп, как будто мен милдеттүү. Siz мына 9 баланы төрөтүпсүз. 9 балаңызды төрөткөндөн ушуга үй салыш керек, буларды окутуш керек, буларды кийиндириш керек, ичиндириш керек. Бизде мына как бы Her üy бүлөнүн ата энеси өзүнүн балдарына жол бериш керек. Мына алсаңыз алыңыз, мына ипотекадан үйлөрдү салып атабыз. Мыйзамдын чегинде баргыла, силерге окшогон үй жокторго үйдү берели деп атабыз. Баргыла алгыла ошо. А мен каяктан үй салып берем силерге? Ошо чуркагандар токтот кулагы. Мындан ары мен артыма чуркагандар токтот кулагы. Мындай кылып мен ар бир адамга, ар бир үй жокко үй салып берген мүмкүнчүлүгүм жок. Кыргызстанда мындай силерге окшогондор миңдеп саналып кетти. Себеби ушундай шарттар түзүлүп калган ушуга чейин. Ошол үй жоктордун проблемасын чечели деп президентибиз мына ипотеканы салып атабыз. 70 миңден ашык силерге окшогон үй бүлөлөргө үй берип атабыз. 70 миң. Мына кече президентибиз айтат 100 миңге жеткизгиле ошону деп атат. Көрдүңүзбү? Ошол үчүн артыман чурка багыла. Мыйзамдын чегинде баргыла, очередке тургула, үйдү алгыла, пожалуйста, иштеңиз. Иштегиле, бекер окутка көнбөгүлө. Почта кайер турасыңар азыр? 30 адырдын кай жеринде? Айыргачтын Торойчу деген. Үй барбы у жерде? Көрдө турабыз. Неде турасыңар? Az vaqtinchalik turg'ula deydi. Buzavuz. Жанында бүт фундаменттер бузуп койду. Ну правильно. Туура эмес жерге салгансыңар. Мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзамсыз жерге салсаңар бузат ошентип. 7-9 балалуу болуп, 7 бала 9 балабы? 9 балалуу болгуча үй салбайсызбы? Ёлки-палки. Аракет кылыш керек да. Мына байкуш балдарды кыйнап не кыласыңар? Буларды алып мен артыман ээрчип чуркап. Туура эмес андай кылганыма. Туура эмес. Бул нарагынан туура эмес. Мен даже үй берип койгондо дагы азыр силер туура эмес иш кылган болосуңар. Сиз инвалид болсоңуз, оорусаңыз, мен башка иш, анда мен ошолорго жардам берип жүрөм. 16 саныңыз аман. Кудайга шүгүр. Мен артыма чурка багыла. Макул мен айтам, аким берген. Менин жанагы Кара суунун аким менен сүйлөшкүлө. Хорошо? Буларга бир участок бөлүп берсин. Аким элеген айтпайсың да ошолорду? Угуп тургула. Мен угуп, мен айтканым, буларга участок бөлүп берсин. Участок бөлүп берсе, анан кийин үй